Ka Sarkar Meghalaya hak jing yalam jong Konrad Kongkal Sangma kumu Menteri Rangba haka sing thoding jong tayo baladem kelala ban sedang ban penkelut no ya ka them metor dak ba penken riak no ya ki harjan ki basa hayo maulong syakwartar kebalacana kerpang dak Sarkar yathu usembut Menteri Rangba oba perstun tensong habai keren bat kelat pathai kubor hanong ba shalong Ka Sarkar kam sangap syu yono ka lebej ya kebadan kam yathu uba perstun tensong Uni usumbut Menteri Rangba awayathu badan napedeng jong giti gijaj Banriu Punjabi kilong kibala koloi bani trilang marga Sarkar ban letsa syagati gijaka bala penbej yaki wat lada napedeng jong ki kidon katto ka ne kibala yasaj Ka Sarkar kelanang yaj ya kam yathu uba perstun tensong melayani dia akan lain kejiwa kalian untuk masuk nong itu apa kita hari jangan ini juga untuk kejadian berkesudahan dengan kalian untuk kesudahan yang sama mereka di mentangi dan up di formalities berikut mereka pede taka petition bagi pak macam apa ke anda lah kata mungkin ni nak kalian juga kami belum ready biar kapan yesong akan ya discuss lagi but kajing kuat juga kalau tentang relocation namun ni keren saya nothing to discuss if you say that relocation should not happen because the relocation has to happen. Mangi pasti should happen le. Mangi yoi ya kejata ba. Ni biang ka bam bitsu. Na kamta ka ban syong ban sa itu jata. Kabla long palat ban dia ka. Ya ka slow. Ka bang yoi ke jing jabok ke jing japan ba ke jing bam long healthy. Apa yang juga kot ka kia. Nado ikna adu kita bakta ma. Na rawi ni ko men ni do ka jing ta ka kia. Bala ko menship no ya ka take jaka shaki pakai jaka sir any development regarding the note Sukos has been handed over to him so we are waiting for the reply once the reply is received then as I said to you depending upon the reply the justification where he wants to